Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengulangi kenyataan tidak akan menamatkan pertempuran dengan Hamas. Beliau bertegas perang akan diteruskan sehingga Hamas dihapuskan sepenuhnya. Kenyataan ini dibuat selepas pertemuan dengan penasihat keselamatan Amerika Syarikat Jake Sullivan. נפגשתי היום עם ג'ייק סלוון, היועץ לביטחון לאומי של ארצות הברית. אני מאוד מעריך את התמיכה של ארצות הברית בישראל, הן באספקת חימושים לצה"ל, הן בבלימת הניסיונות באום לעצור את הלחימה, והן בסיוע להשבת חטופינו. ואני רוצה להבהיר, השבת חטופינו הוא יעד מרכזי, אנחנו לא מרפים ממנו ולו לרגע, גם ברגע זה. אמרתי לידידינו האמריקנים, לוחמינו הגיבורים לא נפלו לשווא, ומתוך הכאב העמוק על נפילתם, אנחנו נחושים יותר מתמיד להמשיך להילחם עד לחיסול החמאס, עד לניצחון המוחלט. Pertemuan dengan Sullivan ini berlangsung ketika Israel mengesahkan pertempuran untuk menghapuskan Hamas akan berterusan untuk beberapa bulan lagi. Pentadbiran Presiden Joe Biden sebelum ini menyatakan pendirian kurang senang dengan kegagalan Israel mengelak korban awam.